Reka nongere nguhe ikaze wowe ukunda Intore TV show, amahoro y'Imana bane nawe aho uri hose. Hanyuma rero reka dushimire abantu bose bamaze gukora ibisabwa, ubwo ni subscribe, share, like, comment n'ibindi byose mu buryo bw'inkunga. Turabashimiye cyane. Nawe utarayikora genda uyikore mu buryo bwiza bwo gutezanya imbere. Dusuje abantu bose tubifuriza n'ibihe byiza aho muri hose. Hanyuma nanone dufite n'inkuru y'akababaro yo kubura umuntu w'umurevera witwa Revera, ngo ni Revera Mudagiri. Abantu benshi ntibari bamuzi, bamumenye ubu nyine, ariko n'abari bamuzi n'abatari bamuzi twese dutanze mpore kubera ko ari umunyamurenge, ni mwene wacu, ni umubyeyi wacu, ni ibintu nk'ibyo kubera ko ari umuntu mukuru, ni umubyeyi, ni umuyobozi, ibintu nk'ibyo dutanze mpore ku bantu bose. Abanyamurenge murabizi ko tugiye tuvukana mu buryo bwinshi. Uyu mugabo yari umuntu ukomeye cyane, kimwe twamuvugaho ngo nuko ari we wabaye umurevera wa mbere mu banyamurenge. Urumva abandi bari bakiri ku rwego rw'abapasitori, ba mwarimu n'abandi abari barevera wa mbere. None ubu nyine tugeze ku badogiteri n'aba apostle n'aba bishop n'ibindi byinshi muri ubwo buryo. Hanyuma nanone uyu munsi tugaragaye imbere yanyu, ijambo rya mbere dutanze mpore, ikigira kabiri ni nko gushima. Noneho turashima Imana ko amakuru ya video nyinshi mwagiye mubona nko muri iki cyumweru gishize hariho inkuru z'akavuyo, inkuru zari nziza ku bantu bamwe bagiye banazikora benshi, nubwo tutabashima ariko kandi titunabagaya kubera ko niko bari ko babona. Buri muntu wese icyo yibwira akenshi ngo nicyo abari, nuko sinzi uko mvuze ariko nyine nuko ni nkaho ubu nyine tumaze nk'iyinga ndango zitari gucicikana, nta zindi ziragaragara. Icyo nacyo n'abantu boshaka bogishima kubera ko twazikurikiranaga tutishimye, kubera ko biriya ni ibintu bigwira buri muntu wese aho ari hose, umuntu wese. Kandi iyo bigwiriye umuntu wawe of course ugomba kubabara, iyo bitanamugwiriye n'abandi ukwiye kubabara, kuko hari abo byagiye bibaho hakaba babyishimira, nyuma yabwo nanone bikaza kuba ku bantu babo. Icyatumye batabivugaho ntibabivuzeho nuko wenda batabyishimiye. Icyo nacyo ni nk'ikintu twoshima kubera ko gitambutse, kubera ko ndatekereza ko wenda abantu benshi ntibari bacishimiye, kubera ko iyo ufashe umwanya wawe ukaza hano uba ugomba kuza kutubwira ibintu biri buze kutugirira akamaro, kubera ko iyo uje ugafata umwanya twebwe tukaza tukagukurikirana, cyangwa se mukaza mukankurikirana, ugatakaza umwanya wawe, ugatakaza amafaranga yawe kugira ngo unkurikirane n'amafaranga, murabyumva babyumva. Hanyuma nkaza nanje aho kugira ngo ngire icyo maze, nkaza nkavuga ibintu bishobora no kuba byo gukomeretsa, ubwo mba ngukosheye mu buryo butatu. Kandi ndango bigeze mu buryo bwa ikintu cyose iyo kigeze kuri gatatu ushaka kumpamagarira polisi, kubera ko hariho ukuntu tukibi iwacu bakazavuga ngo umuntu ntago hararira ngo rimwe, ngo ijya mbere ngo uzamubabarire, ngo ijya kabiri ngo uzamubabarire, ngo ijya gatatu noneho ryazaga riba ari finale nyine. Ni ukuvuga ngo nimba ari ugutema uratema, niba ari ugukubita, niba ari ukwica, nuko nyine uwo muntu nawe aba agukoshe mu buryo burenga nk'ubwo ngubwo butatu. Ariko nta mpamvu zo kuvuga umuntu nabi. Hari ibintu abantu bazavuga ukumva nta bita making sense, kuko niba umuntu uje hano kumuvuga ugomba kubanza kwibaza, ese kungiye kumuvugaho ibintu niba ari bibi koko, ibyiza byo ntitwobyanga, kubera ko naje gusanga iyo ushimiye umuntu azarushaho no kugukunda, yorushaho no kugira amanota, kubera ko nakuriya uretse n'umuntu n'Imana iyo uyishimiye ejo yo kwamigukorera ikindi kintu cyiza mu gitondo, ejo mu gitondo
ugasanga igukoreye ikindi kintu cyiza. Narivuze ngo iyo ufashe umwanya ukaza kuvuga umuntu nabi, kumuvuga nabi ni kimwe no kuba bifitiye abandi bantu akamaro. Ese ibi bintu ngiye kuvuga kuri runaka bibi bifitiye abandi bantu akamaro? Hari ikintu wovuga ati umuntu karabwira abantu nabi, reka tuze hano tumuvuge nabi tumuteshe, ariko mukamuvuga nabi mu buryo bwo kumutesha. Ariko undi muntu ahuye n'ibibazo, wowe ubwira ngo uceceke cyangwa se ureke, rega si ngombwa ngo ibintu byose tubivuge. Hariho n'ibyo tuza kuvuga abantu babizi cyangwa se bimwe banabizi kuturusha, ariko ugasanga dufashe time yo kuza tukavuga ibintu ndetse tukaza tunashiramo ibirungo, amavuta benajya ntazi yabavuye ukaza ushaka benajya amavuta kabisa ikigazi ukabisiga, ugasanga mu by'ukuri abantu kubera ko ari twe turi kuri media, nitwe twagakwiye kuba icyitegererezo. Kubera ko ari twe turi kuri media, ubu rero ndatekereza ko duserukira ubwoko. Nubwo nuvuga ati tubaserukira kuki, tubaserukira wenda kuri media nyine, kuko niba hari abarundi badukurikirana abanyamurenge, azomenya umuntu wa mbere amenye ni jewe munyamurenge, ngo batuye umuntu ni umunyamurenge, agakurikirana undi agasanga ni umunyamurenge, agomba kubanza kureba indangagaciro zanje jewe uri kuvuga. Nono ambonye nje nyine kubera ko abandi atababona, akabona nyine jewe ubwo mvuze nje nyine mvuze aba YouTubers bose. Iyo dukurikiranye agasanga twese turi abantu bari mu murongo utari mwiza, batoba icyitegererezo cy'abandi, uyu muntu ahita dufata nyine uko yatubonye, akavuga ati aba ni abantu bari n'abayidiyoni, ukuntu kose yo twita cyangwa se yo dufata bitewe n'imyitwarire yacu, bitewe n'uburyo atubona. Ibyo byose arabyemerewe, kubera ko uburyo atubonamo nibwo bujya akwiye kudufata. Kubera ko rero turi kuri media, nitwe twagakwiye kubera abandi icyitegererezo. Kuba turi hano ni ukugira ngo twubake, apana ngo dusenye. Ni ukugira ngo twubake iki? Twubake media yacu y'abanyamurenge uje kubara ngo ari ibanza, kandi turi fiere yo kuba turi abanyamurenge. Bityo rero tugomba kubanza tugakora media y'abanyamurenge. Ubundi abantu ni ibintu byino twaje ariko ubundi umuntu yakazafasha mwene wabo kwanza, yamara akaja gufasha abandi. Hari agastory numvise ubushize, umuntu witwa Dawudi wo muri Bibiliya, ngo yabanje mbere yuko yica Goliyati, ngo yabanje gusura ngo bene se na nyina, ngo arabagaburira, ngo barahaga cyane. Ngo bamare guhaga cyane, ngo abona kubaza ikibazo cya rusange. Ubwo yari avuye mu nzu mwabo bameze neza, abona kubaza ikibazo cy'abanyamuhana. Abanyamuhana bimeze bite? Baramubwira ati twebwe tumeze neza, ariko murabizi ko ariko gijemo nyine ibibazo biba bibaye, ariko hariho iki kintu. Bityo rero aza kubirangiza gutyo. Natwe rero iyo wifashe nk'umuntu ugasanga uri gufata ikintu, umuntu w'iwanyu, sinshaka kuvuga famiye, wenda ndushaka tureke famiye, umuntu uri umuntu wenda ufite ubufasha, ushaka gufasha umuntu n'importe ki, ugomba kubanza ukareba muri aba bantu bakeneye ubufasha, ubu bufasha wawe utanga abantu babukeneye. Niba uri umunyamurenge, abanyamurenge barimo. Niba uri umunyarwanda, abanyarwanda barimo. Nusanga barimo abanyarwanda, wamubanziriza kuri abo. Niba uri umunyamurenge nusanga barimo, wamubanziriza kuri abo, uze gufatira ku bandi nyuma wamaze abiwanyu, kuko abiwanyu nibo bantu nyine bawe babugufi, kuko ntako ibo nyine bagira. Nuko noneho rero abantu bagomba kuzaza babanza bakamenya ibintu by'ibanze. Uyu muntu uko ngiye kubutuka ibi bintu hari icyo bimarira bano bantu, kandi hari abantu babigize akamenyero. Ego uko ari ikintu kibi, umuntu ngukora ngo ikintu kibi ngo azasarura ngo igisuzuguriro, niba ari n'ugwangiro no gukorwa n'isoni.
ntiwohora buri munsi uduha linki ngo ntuze ngo karabaye ngo nawe ngo video y'ubwambure, ngo ntuze ejo ngo video y'ubwambure, ngo Australia, ngo Canada, ngo ayo ni amakuru y'abagore, ayo ni amakuru ya sinoyite y'abana. Abana bafite ubwenge bazakora inkuru, abana bafite ubwenge bazakora ibintu by'abantu bakuru kandi ari batoya. Ayo ni amakuru, ayo makuru ubundi yazaga aba y'abagore hano mu muhana, waza unayabaza ukabura uwayavuze neza, ukazumva gusa ngo bavuze. Murabizi ko mu muhana nyine haba hari abagore bafite amakuru menshi. Abagore barambabarira kubera ko mvuze gutyo, ntabwo ari uko ari bose, nyine hari n'ikinyamurenge sinzi ubundi buryo ntubikoreshamo kugira ngo mbivuge neza. Hari amakuru nk'abagabo badakwiye kuza kuvuga hano, nk'abantu b'abagabo ukaza ukavuga umugabo ukamuvuga isaha igashira. Ibyo bintu ntibibaho, ibyo bintu ntibibaho. Iyo wabyokunze ngo tuzobireke tugire ibiganiro byacu bisanzwe bihoraho, niba ucagacamo saga ikindi tuze tuyivuge ukwiri, tuze tuvuge ati muntu runaka yakoze iki kintu, apana ngo wamutangira ngo hariho ngo n'amakuru ngo akibigwanda yewe ngo hariho n'amakuru ngo avuga ko ngo akibangwa ibuvira ngo muri Kongo ngo urabona ngo nyirarume ngwise ibintu bidafite umutwe n'amaguru. Ubundi ibintu byose tuza dukora iyo aba twazaga tubanza tukibaza ikibazo nza numva cy'abarundi kivuga ngo hama. Ugiye wibaza ikintu cyose ugiye gukora ukavuga ati hama ndagikora hama nyine uziguye igisubizo, kuko iyo bikoze nta hama ufite ukora ibintu rimwe na rimwe ugasanga bifite abo bibangamiye cyangwa se bikomerekeje. Rero nkatwe aba YouTube, waba warigiye ibi bintu waba utarabyigiye, umuntu utarabyigiye afite uburyo abikoramo, n'uwabyigiye afite uburyo abikoramo, bose babikora. Gusa nyine haba hariho principe runaka, imirongo ntarengwa, ariko nawe ce n'est pas grave kutabyize, ariko ushobora no kubitekerereza ukavuga ati iki kintu uretse no kuri YouTube sinogikora. Ikindi kandi tuba abantu b'imfura, tuba abanyamurenge kumurakera ngo tube bakamaho hano abantu tuba abanyamurenge. Umunyamurenge azarangwa n'ikinyabufura n'urukundo no kugira isoni. Hari ibintu bimwe udakwiye kuzana kuvuga, kuko bitewe n'abantu bagukurikirana, bitewe n'abantu bakureba. Ushobora kwibaza ngaho ukibaza akabazo wenyine aho ngaho uri ni box. Ushobora kwibaza ngo se nk'ibi bintu nyine nza nkora, hari undi muntu waho utekereza ngo nangana nkanje cyangwa nangera kuri uru rwego azomere nkanje, azomere nk'uyunjewe, ibi bintu nza nkora nawe azobikore. Aho ngaho nyine uriha igisubizo niba ari yego, kubera ko ibyo ukora ari yego. Kandi niba uzubona ari bibi umenye ko kuko nta muntu wovuga wenyine ngo agiye kwihitiramo umurongo mubi, ntibishoboka. Ntabwo ari ko ibintu byose abantu bose bakora ari byiza, kandi si uko biba bitunganye cyane. None nabwiye abantu cyane buriyanganaga nta kundi. Abantu bagiye bakora amakosa, ariko nyine nta kundi. Abantu ni abantu baremye muri kamere, bagomba gukora amakosa, barayemerewe. Niyo mpamvu iryo jambo ryabayeho nyine, kubera ko amakosa azabaho, niyo mpamvu yabayeho, hakabaho n'imbabazi zo kuyababarira. Nuko hano rero umuhana hariho amakuru avuga ko hariho igiterane cyitwa ngo ni live recording. Se live recording igira ikinyamurenge wa? Nta kinyamurenge igira, ubwo abantu batazi icyongereza nyine nuko sinzi nimba babaye tombe, ariko ni nguko. Ni ukuvuga ngo hariho live recording ya Gracious Choir ku cyumweru tariki 30. Abantu bose bari muri Kenya mu mujyi wa Nairobi n'abari hanze ya Nairobi mu ntara muzotege muze. Ni live recording, kwinjira ari ubuntu. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga wari gutanga uja kwinjira, wowe yagira amatike ukaza ugahurukayo. Presence yawe irakenewe, kubera ko murabizi ko muri live recording haba hakenewe n'amashusho y'abantu. Nuko bityo rero abantu bazitabire tariki 30 z'ukwa 11 2025. Ushobora gukereza kuyibona ukaza
muri 2026 ariko igiterane kizaba cyararangiye. Nuko ayo niyo makuru ari hano mu Muhana. Ikindi abantu bagende barebe izo baguma gukora mu gihe nta video ziri kuza wenda bategereze, ariko uriya mwuka twarawirukanye, twarawusengeye twe n'abayumbe, turabatuye umwuka. Ibintu bigomba kurangira kuko ibintu byagiye bisebya abantu, byagiye biza kandi ugasanga abantu babikora, abantu babicaha nibo bantu babikora. N'ubundi nabo titubavuga, ariko nabo barahari bagiye bamena amavuta. Abantu b'icyitegererezo ugasanga nibo kandi bagiye kumena amavuta. Bityo rero abantu bazaze ku cyumweru mu giterane, tuzabane, nanje nzaba mpari, n'abandi bazaba bahari, n'abandi benshi. Tuzaze turamye Imana. Kuramya Imana ni ubuzima kuri buri muntu wese wakijijwe, kuri buri muntu wese, kuri buri munyamurenge ndango wese. Iyo ya wese n'injuru ishizeho, ariko umuntu wese ukijijwe azaze turamye Imana. Dusoza turabashimiye kubwo kudukurikirana. Ikiganiro tukigize kigufi kubera impamvu z'umwanya, ariko tuba dufite ibintu byinshi rimwe na rimwe byo kubabwira. Nuko nyine tuba twabuze aho tubivugira, twabatereka tuze hano ku karima kacu ariho tubasha kubivugira. Abantu baze bategera ikiganiro, bagisharinge mu buryo bwo gushigikirana, kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Murakoze.